Parfait tickets on new day video nari fanzone. Yesi po sa Salem, Oregon. At si po sa Portland area. At si po para parosa eka churi ekots beach befefirats norat sabon sises rerat si po cekpan sabagari rusun ebubetsun got pokiteri rubi torong non tubun bibi paroreben arabasir mi do serir nori fanzone iwega merautsea nubuen siakan roroge kesa kurporos mi fish not pusirats community iwe amerautsats churir iwe siakan remind them usun toger god usun marai wari farufan ejak temporary neri esa poiri si poron nam torre fin nachak ibo puram merautsea churir iwe siakan one remind them by remind them of the grace togen god mi chuan pansuk ngere gitsvedisin when sipoetiwa iwe there is life after this life wari farufan iwe parfifitigits iwe sipoferri nari rarikere Amen. Seven on si se donne si se fondo veri arwe dive ne ti bova fisterike serarike voduburuke etibake venci berondo purem buegura ewe gasoro naron nombre ya sidik siapat pusirwewi tiga irati ever be wasian erukuruk ngeriati sabo ira upure se fok puro foto burrina wice wevera paroisi osira mai por kapong iri fabri nori jaratsa on Jesus Christ panne bukan nim abiverisit Iwerna we ay pocek wa ato kurun wakisin makna 2 Timothy chapter 4 verse 7 mesti buenari iwe siamber encourage naneti bats para kekits krer ke kapasia rogorong kewir feriten irasara akop serigits pokita sia sirei ngei ever vier guruk non marawan anugu at sabon sises iwe kids we par encourage kren at sirei ekara poros mior ebe tatsi barke narkoyer yesa kuna parapan yera abomot non sises ebe betsekun ne uden non sises ye a uden non sises ebe betsekun ne feden non sises ye a betsekun ne feden non sises ebe betsekun ne se
non Jesus. Iwe yera sen non Jesus. E pue wesi anakitir non Jesus. Iwe potekiate churi Jesus non nagira se pue. Amen. 2 Timothy chapter 4 verse 7 era iwayari ewa maud wiyuts wa wesi chura ewa kitir wa obutu ay neguruk. Amen. So idabet siya picture friend iratseway ka sister ever be pamot non Jesus ina pura pecekura bo ude non Jesus apar pecekun ne fedan non Jesus apar pecekun ne kitir non Jesus renawewe a ubutu are kitir iwa pantaguri arboeben ekori tekiate non negere sepuen arbutu riat sabon It's iwesipopan mamot friend Jesus. Pusibubar pacekune uden non Jesus. Sibubar pacekune fedan non Jesus. Sibubar pacekune awesi kidir non Jesus. Amen. Kids be sit chuen ari kasakasen marai mewari furifan. Pusipotogori parfiti netekiate nechu Jesus non negira sepuen. Yay, I arinis ike encouragement ngeri family de puri. Kiri so.